Haki video ke boleh ban ring da ka CCTV jongka Cathedral Parish ka badan halai mkhra. Layu I baman la ka si ublai da dan uwe ubriu ubo juwan man swai keleng-keleng ke jaga yang kali. Iru bau ni uju ubriu ula persaman pri ya kawe ke kali martikar kat baka mas kadang yai apo yang mani bat ya kan ka video la priang pat ba khanang baki pat ba ki bawan yang mani kinong ki bhusiar bat ban khang bha ya ke kali. Nomor bun tiap kali ki bat ki di kita ki raja na ki kali hakan di jaka. Haba dia bakkan ni la ujono dekat FIR halai mkhra police station bat persang yang uni ubriu bat nakal yang ki puliat kidang penlong ke toket mat huat yang uni ubriu.